kad govorimo o grijesima, onda govorimo o tim ljudskim grijesima koji su potpuno normalni. Nemojte misliti da postoji čovjek bez grijeha. Božji poslanici su bili nadahnuti ljudi, dakle predodređeni ljudi za misiju poslanstva, a i oni su bili ponekad u takvoj prilici da su znali pogriješiti. Nisu bile greške našeg karaktera i našeg vremena, to su bile greške koje su kudi kamo, to skoro ništavne. Recimo za jednu malu malenkost, na primjer što je Nuh, alejhiselatu vesselam, rasrdio se, pa rekao rab bila tezer, Bože, ne ostavljaj nikoga na zemlji. Mnogi uslušali, ništa nije ostalo više živo. 80 je muslimana, njegovi pisače ukrštani u vladi, 10 je preživjelo, 70 umro i ta 10-torica su bili stanovnici zemlje u onom času kad je Nuh stao na brdu Ararat. Eto vidite, recimo Muhammed alejhiselatu vesselam je za jednu malu greškicu bio opomenut jednim poglavljem čitavim zvanim Abesom, jer je razgovarao s čovjekom koji nije bio prijatelj muslimana, ali pejgamberu je bilo drago da on bude, da on postane prispeša muslimanski, jer je bio imućan, pa je pejgamber mislio da jedan dio njegovog imetka u prilici i pošalje u potrebe islama i Allah ga pretvorio Abese veseleva en da'evu e'ama prema yudrike Allah unje zetka. Kaže, ti si razgovarao sa njim časom koji nije nikakvi prijatelj islama, a kad boravio si da onaj ko ti je vukao za rukav s jedne strane, to je Abdullah ili Ummi Mektum, prijatelj starac koji te ozbiljno pitao da je stigo što god Božji poslanik od Allaha i kaže. Eto, kad kažem i kad god govorimo o ljudskim grijehovima, nemoguće zamisliti se da nema grijeha. Evo sada recimo perite ruke, a nakon pola, inače ruke čiste, nakon pola sata operite ruke, ponovo vidite da je opet ona voda malo mutno pušta. Dakle, tako isto, tako smo isti mi. Srce nije jako mislimo svašta ono, ali znate šta je, to je sud, mi smo Božji dobri. Mi ipak nadamo se i Božjom pomoć sigurno se uzdamo da će nam Allah Đelešanu dodijeliti jednog dana. Mnogi će od nas tako možda ući puno lakše, a mnogi puno teže učeni. Zato se na ovom svijetu treba moliti, uzvišenom uzdanicom Allahov pejgamber je rekao, nemojte nikad govoriti Boga hoće staviti, nego rekao, Bože daj mi to, daj mi da ima sve. Eto, to je bio ukratko jedan uvod.